Keblai Pibaro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat bakong san menta ke seni Shillong. Enyat peace rally bersyak drok ke HYC Nongston. Terwa ke KSU kat santali kimat ahlor ke tungkam pungjam syaka sorkar Jylla. Kentat syimenta kinong mikmat ke NEHU ta bat NEHU su ha ke Academic Council meeting NEHU. Bat uat ke East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association show DTO persya iki arsyaka kamay kit turis. Bat mintangin pa syaki Khubor bakang niya. Kaseng Nyautrap Youth Council HYC West Khasi Hills District kalapin bana ban penlong ya ke Jylla pensyai patba bat peace rally persya ek jingken rei udrok Nongston ha ka arpu pratere ku Risaw. Kani ke jingtre kam jong ke HYC persya ek jingken rei udrok Lingba Commission, Balashim, Ratding Kong Yau Drok, Pin Urlong Yala Kajing Ang Note, Drugs Elimination and Enforcement of Dreams, DEED, Amtang West Khasi Hills Henry Jylla Barok away. Samla 1 Bok Lingdo, General Secretary ke HYC West Khasi Hills District, habay kren shikila pathay Khubor haka arpu santre ku Risaw. Uloong bay kateka rally en penlong haka arpu pratere ku Risaw. Kan sedang najan ke SBI Nongston bat in penkut market complex New Nongston bat peteng pat da ke Jylla pat ba. Hakani ke Jylla en pensyai pat ba de kinongelam jong ke HYC sengkeme. Kinongelam jong ke HYC West Khasi Hills ki khot ki wer ki pat ba bat ki Samla ke badon ke jing sngo khia halor ke jingken re jong niu jing di bas niu ubal penjot ya kalawe ki Samla. Ban wan syakani ke Jylla ban yo sngowi ke jing batay bat jing hikai ne ginong kren ki batibet halor kani kapang. Yang dari ka Nyautrap Youth Council West Khasi District kumba kaseng HYC Barok away hagdi ki sanbrai lawan hagdeng jong ka Jylla inu ban rat khong hagdi bat ka drop ya kaba ulasar ha kadang thang ge jongi berpenjuru agar ini ini di kaseng HYC dan ba kaseng kami layu ya kidi jing di kambang si bagi chakmat nilai persya ha di berkedi jing kadre jongi drop ha kadang ini jongi di banile ya kata nak leng kaseng kalau form ya kata kadit ya kaba latip kum drop elimination and enforcement of dream. Di kani kadai ka mission jo kaseng kumno manile persya e drop lani kumno ban pendu no. Bau ni drop ndai ban yorong ha kari bagi ki jongi kumjuro ha ko kadang kathan ki jongi. Di lengba jo kadai ka mission kaseng rakyat e kini ki nai ladep. Di dangai kini ki rai nak liang jong kaseng ba kaseng kini layo pen Shillong te Shillong ban rai ban penlong ya ki Jylla Peit ba hamana ki district ti habo West Khasi district nak liang jong kaseng en penlong ha ka praterik jong ni benai Oktober arja Risaw ti kaseng hakde ke jing penlong kan penlong swa ya ka rally ke jing yat Peit ba na State Bank of India. Nah itu pat min saya menempoi hang ni ha yo Nongston komplek. Di nang tu min pelong ya ka Jylla Peit ba. Di hak de kapun nak yang di kun kaseng HYC West Khasi District. Mula pa iki city sya Shillong Shillong ba Shillong. Khasi Students Union hagasngi arpusan terik Risaw kalai kendo yu Chief Secretary ba Donald P. Walang ban pensngau halor khat santli kimat bagaseng kalaterwa syaka sorkar Jylla ban pentrekam hagajing thungkam haki office sorkar lingba ki District Selection Committee da kabakhot basuba bat kabalat na kanu gajing suba sniu bat jing artatin hakmat ki patba. Uba Lambok Star Marngar President ulay thu akila pathay Khubor da kaboong kinong tep kamru kidey banlong ki basyong basa ka Jylla bat kidey banang ya katin khasi bat garu haba ki tep ya kanu kam ha ki DSC kani ka Jylla.
Kinoyalam jong ke KSU kila dawaru ban penduk no ia ke personal interview ha ke grade B, C bat D kenang benum don ke jing thung kam sop bat kenum don ke jing le thok. Halor kini ke jing terwa ba ke jing ai jing mut u chief secretary ula Khubor da ka boong kidei kimat bakong san bat en sa chim kia. Kaliang ka seng yo si asmta ka sengi nang supan kelmau kolong ba hadin ba ni trang bat ni angnut bat ni cukren spang ka jing long renti ka jing khot ka jing long transparent ngalaban ong hakom tungkam tungjam la kalong hakunu department bat kham tam it por ni kren spang ka jing unu pon thamai kom tre kam juga ni si ten rei ka jing ya renti jong ka seng kam samla kot pengiklan dia tang di ke MPSC balada bidang UI nak liang ke sel jong keseng ke employment monitoring sel jong keseng hagi district repair ingi la instruct bagi hab banyak kendu di DC hapan pa gi jing tho jing ajumut nang ba ngi kwa ba kata ke jing tungkam tungjam ru kam dai ban ong ngi kren jing kho jing suba tang po MPSC ndai wat ke DC level DSC level dia kejuan kendu jungi menta kesengi yo CSU kadai halor kani ke ju ikapang kabang yakran sepangga kom punu pempertamai ban reform kom tongkam tungjam hapo kini district selection committee repair anda ingi sotonat kalong ba nakaliang CSU batai ba nakaliang kasorkar ngasngo ba kaladan kucukot jumut namatam pentamai kom terikam bat kidan hadu khas santri ki point trai pila yo iti singi bla share lamba ki WhatsApp group ki la thai Khubor di tuju ki point akaban liang CSU Khubor ki long bodon kam bat kidan tangkat tu kan ni kiba kidang haban pej benia kom gatu ban ong pendu no personal interview ki grade B C and D kom itu kidang haban examen nama kom gue ki state bila pendu no bat bulit pej bar bat kespon put link kala adon ya kata handai nak liang CS 84 bat kini nanti ba dang haban pej benia nang ba kiswa ban sim ngdo ra ba khandu hari kibai ki point ki bangela ya keren la kadau so se DC bat I rut ni ki mat ki ba ngi suggest so si DC repair na kaliang CS la pej ba ki long bron kam handai ki bangi ban kalong ba la kalong ki vice chairman ne ki non official jabadai po NAKA jingbom hunye ka jingyalang jong ka academic council jong ka school ba NEHU kabalalong ha ka arpusaw terik Risaw ha ka bakir khot jong ka te ka council ki ba mikmat ye ka kinhun ki nohikai NEHU Teachers Association NEHU ta ba na ka kinhun ki Samla pule NEHU Students Union NEHU su kilami no shabar na kani ka jingyalang klem datre ban shimenta ha ka jingekre ha bakren chigila pathai Khubor Professor Lakhon Kma President ke NEHU ta ulay tho baga jingmi no shabar na ka jingyalang kadai namar na kaliang jongki kim kwa yu registrar Colonel Omar Singh bandon lang ha ka ni ka meeting banlong kum u ex officio secretary bantho ikimat yatai bat yarai ha ka ni ka jingyalang academic council kajing persya jugir khot ka academic council ki ba mi khmat ya ka kinhun NEHU ta bat NEHU su bandon uni u registrar hakani ka jingyalang kalong ba umpat biang ki jingtip syapang ki kendon bat ki an jong ka skol ba NEHU shushu u president ka NEHU su usamla Sandy Sotun ulaben rap da ka boong nakaliang jong ki kum kinomi khmat ki samla pule jong kani ka skol ba ha ka academic council hadin ka jingkar nga jong vice chancellor ban pha mi no yu registrar na ka jingyalang kilarai banum shimenta ha kani ka jingyalang academic council hadin bikilami na kani ka jingyalang kilalet ban khang talay ka office terekam jong registrar ban let dawa no vice chancellor ban penhiar syuki no yu ni registrar ubam tip AA ki kendon baki an jong kani ka skul ba in sanang budin but in dawa be ba penhiar syuki be yu ni registrar ba kumju deputy registrar habeli hi bat kajing bomlong kompeten jung kalong halor ba umtip ka act ni ka statutes na kanun ko ordinance jong kan hu umdatip than hadu ba dengila intervene ni dengila kendu na ko por unsas dang pulia bat kadon ko ka sinru hakba na kalyang student body ngilit pa ni kini ki ordinance mantala ngadan arbanai na lai banai kan thi na ru banai august ngilit pa ni kini ki ordinance ne let's ki rules ki statutes jong university hakba na kalyang jung uru open slam but open delay be ba kinang verify
Te kaniru kalong kalat ban penslam hakaba uilidir tip kerul yangir kwa bangin tip kerul. Te kumsi benta mane kasiru bon kinong hikai kisngo ba dan hok hakaba dan jiktep iki kumno unchong bat in rukwat ya kata meeting. Takadaw na kalyang kejungiru nilai dawa be ban be u mane na meeting bat kumju na ni huta ki kham de na kalyang visi bo kham skam tinggal ha boycott no ikani ka academic council ko basis pak khatlai. Ba kalong hi bala batai presiden jong ka NEHU ba ngilangot mene dekat bejinten sekati jong ka NEHU ngalej bangin represent ya ki students hakte ka academic council ke basis pak khalai kumjuru ngalalai ben present om tang kum nakaliang jong sa scholar ndai nakaliang jong ki issue NEHU nit hang ne po ka school ba ka jongi ban hakte ka jing ya kenduk mene academic council Nikong ning syap lalang kejing ka bau vice chancellor semua respect ya kata Khubor dan poy hang taipo academic council. Kita ka digawai ke ba lapelong bahkan don kita ka kejing bam ya senat lalu nikong pasang kita ka academic council. Hadirin pada anda kelasang academic council nak kalian kejongi nomor kembang ilaong hi ngim ifit ya u registrar ba yalam ya tika academic council nomor ba kembang itip hi registrar dai badan ya ka academic experience dai supaya berem balong teng sipai jong ka jong sokar India ndre bedai bat ki academics matters jong ka university unton jitep IRUM kembakalong hi kembalong presiden jong ka NEHU ba NEHU Na kajing tip batikna ye kajing don ki breu na bar ka Jylla ki bashat IY ye ki arshaka kum ki skuti ki bike she ki breu ki bakwa bannet shangkai perthai she ki benta bapher ka Jylla. Na kalyang kinongnya kali kamai ki badon ha ka shatri jong ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association EKHL TWA ha ka arpusan tarik Risaw kilahir she ki jaka kum kiting road bat ki wei ki jaka hanong ba Shillong. Kibadon ki signboard bawa ban IY ye ki arshaka ban keli perthau ban tip iki try ba IY laki don ne em iki kot kisla na DTO ba district council. Henry katega kinhun kinongnya kali kamai haba kala persyang ban wat iki try kim shim lalap na mardon na kibalap hedri. Uba alquist harbani general secretary kani kaseng ulay thu ba kajingele jong kani kaseng kalong ban rat ye ki bashim kabu halor ka kerteng ki riulong kat ba kim don pat ye ki kot kisla ki babyang na ka office DTO. Ka office DTO haduk menta 4 don setia menuru bawan pan permit. Ka office DTO kan sepelong ka jingtpet ling ba ki enforcement bat en pensitam ye ki tu ki bapinken ye ki kendon ai. Lakin tui kinongnya kali kamay ban ni trailang bat ka office DTO hakani kaliang. Lagi yusip lagi lagi dah kata ngiri lalam mo. Bibili kasi ki omani kasi ba. Oo. Bibili kasi Ngintip kan kiro lah bang ngilap na kan ba. Ki peniat kita dengir ngitit lah kan ngilap na. Ka persa, kali arteli jang ka persa. Kena persa, kena ka nu rajuling dok di mana? Kunjung ah. Kunjung ki. Oo. Rajuling dok ni. Bawa na gurung ban. Kena ka banlang persa kena. Melihat pak bentar. Persa kurim. Kena ro jang persa kurim. Kena ka persa kurim ah. Arteli. Rajuling dok. Tai kerja saryo. Padhar ni. Padhar. Padhar. Ini ngam ber urusan ngam ke permit di atau DIY atau bakal license kalian government bal ai permission. Tapi ini minta kan. Oh, melawan cek mengimo. Ha.
इसका परमिट दिखाओ, इसका परमिट दिखाओ, अपनी परमिट नंबर तो परमिट दिखाओ ना, भाई आप दोस्तों ने पास भी मैं कुछ नहीं बोलेगा भाई। एक बार तो बोला रेंटल देगा भाई। दोस्त लोग का भी आपको नहीं, आप दोस्त को दिया, आपका बहन है, आपका बीबी है, आप कहाँ से परमिट मिला? आप दिखाओ ना परमिट, ये सब चलाता है, इसका लाइसेंस होगा ना, वो लाइसेंस दिखाओ, हम लोग चला जाएगा। आपके पास लाइसेंस है, हम लोग अभी बोला, अभी भी बोला नहीं, लाइसेंस नहीं तो आप कैसे चलाता है? इसीलिए ना मत बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो, हम लोग बिना परमिट का नहीं आता। Karib Hoi Youth Federation RBYF Senk में mentau snem kalashim mi kesenjam ban aimen si mi ke Samla pule ki bala pass bha ha ke exam jong secondary school leaving certificate SSLC but high secondary school leaving certificate HSSLC da ka ba penkop buram but ai khusnam shi ki Samla pule na ribhoi ha ke sngi arpusan terik Risaw ha of history kam jong seng ha saidet ha ke ni ke jingelang penkop buram la sakhi do uba M Marbanyang director ke Bosco Mukongsan uba Raju Rizal SDSEO ribhoi kum sembot kongsan uba Regional Kharkamni president ka RBDCA Babu Everlasting Pingrop principal ka Minken Christian High Secondary School uba Bipul thank you president ka RBYF ba Bullet Marbanyang secretary ki record ka RBYF Senkme circle bat ki unit bapher Lapin kop buram khatsan ngut ki Samla bapas bha ha ka HSSLC bat chipong ngut ha ka SSLC rengkat ki kemi ki pa bat kino hikai jeng kini ki khana school kaseng kala samru de ki memento bat pisa shakini ki khun Samla ki balawan shakmat ha ki jing pule ha kini ka juk kasngi ka RBYF kala ai khusnam bekerpang shalai teli ki school na ribhoi ki bala lej ban mi khmat ya ka Jylla Meghalaya shaka International Subroto Cup football tournament arjar arpusaw bakinthop ya ka Christian High Secondary School Minken Christian High Secondary School bat ka Nongjri Presbyterian High Secondary School kabala ra ya ka namlado ah ka under 15 kishinrang Kumjuru ya Babu Everlasting Pingrop ubalayo eka National Teachers Award arjar arpusaw bat uba Regional Kharkamni ubala Shajit kum match observer ha ka jingile akai test cricket ke India bat New Zealand ka Bansalong ha Mumbai Boleh yang NBBS kecuali Imsan Nala terkait finance kebaik ada nanti bagi jarapan jadi bertunjuk ya college kecuali hai begitu boleh te seni ni ba ulang pendet ya kecuali bat ulalong doktor bat menta ulalong pentibit susu bat pendet ya MD kecuali bagi kemenkan ba seni tuan sinti no untuk MD agiwe na tipet andrek ya hospital. Ban kani kecing kira kecungi yang way di nom bawa pendek sisai ka kecing kule kecing apa MBBS ka mensing lu yang ni nongiram juga saya ketunjuk yang ikut juga saya ni por kawai menginap put tang ya kecing ai penslu yang di bagi pendek ya SSLC dan ya HSSLC ada yang narai lu bagi pendek ni ramu pandang ni sekman Palat Nriuspa nyupusan ngut ki Samla Shinrang bat kenthei kila shimenta ha kamare thong Fit India Swachhta Freedom Run 10 kilometer ke jingjingai ha ka arpusan terik Risaw. Ka Deputy Commissioner ke Southwest Garo Hills ke Hema Nayak kala kawe ya kalama sedang ha kini kesngi. Ya kini kamare thong la pelong de ko office district sports jong kini ke district. Nakaliang ki Shinrang ubawash ki sangma na William Nagar ulara ekanam beningkong Habau la pendep ya ka 10 kilometer ha ka khatsan point 20 minit.
Lawan baar da ubhish madev hajong nakasnong marpara, bat utubet CH sangma na gambegre ulawan balay. Katba hakathup kikintay, kaneha marak nakasnong muji agalgri kalapendep katpra 0.9% minit, bat ra ekanam la adu. Bot sekaringse chimik ji sangma nakasnong chigit chagre, bat kadimchi CH marak nakasnong wagi chiring hakakerdan baar bat balay. Yaki buskit lasam shikinong job na kadisi kabalayaro bat kintui ki Samla ban pentebet syuk-syuk ialah kisap pagidon. Kani gelumpung mariat thong kalawan ra ekjingkemen ke bakraw ki Samla jong kisnong na kani ke distrik. Besok ha? Besok ha? Sesni sebenarnya aku dah. Wah, kisaran coba dumakan galak pura. So it's very good to see, even in one district, in local level also, if we could get more than 600 plus participants, I think we should organize a bigger and international marathon also and a full marathon. So in the coming days, in collaboration with sports department and also some other stakeholders, we'll plan to have some international marathon and full marathon and also some other sports activities also, especially among the younger generation. And for those who are in schools, who are in colleges, you all are aware that how sports helps you in both the ways. One is for your physical fitness and everything for your. But dahil ito ki Khubor ngila po isya kapagkot tat haduk pindesyan biyang kublay shibot.